ninga liphutha umthetho sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami nabangani mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna empethe mina tshela le nehlisa umoya mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAV Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami axoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAV Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ku my sister lana uSiphisi uyakhala uthi Mr Lovers nginokunibona lapho ni-CMTV ninceda abantu nasi isikhondla sendaba ngibhekane naso nami bengicela ukuthi nike nifike lana nizonginceda sathi sisi ungawari thina soshaya imoto sofika lapho siye samthatha ke usisi ekasi lakhe kumanje sisekasi lana usisi bekasitshela ukuthi kunenkinga ngakhona ngathi sisi before siyofika lana siyobona lo muntu osibhalele ngaye namhlanje bengisacela ngoba khona ama viewers abantu abasibhekelele la ku CMTV engathanda ukuthi nabo bebe part of this conversation kwaye bazi ukuthi namhlanje si CMTV why silana namhlanje sisi wami unjani ngiyaphila unjani ngiyaphila sisi wami ngiyaxolisa manje sisi wami ubona ngikumisa lana before siqhubeke ngohambo yabo ngoba bengishilo ngoba sisaza ngemoto ukuthi sisi wami kunemibuzo engathanda ukuthi ngikubuze yona masifika ngaphambili even though bekuye wangifaka nje esithombeni ukuthi kwenzakalani yabo ufuna sikuncedise kanjani kodwa I still have some questions and nababukeli lana I'm sure bengathanda ukuthi be-understand ukuthi usisi ufuna simncedise ngani namhlanje bengicela wena sisi wami uzintroduce ukuthi igama ubani kwaye-ke wayosibhalele namhlanje la ku-CMTV. Okay, ngiyaleboha. Mina igama lami nguKeke ne. Yeah. Nginibhalele namhlanje mayelana ne-boyfriend yami. Mthwaka Kithando. Yeah. And akitsibikirine mara what I'd like you re litlo nthusa ka hore Thando o phika ngwana and I'm 1 month pregnant. You are 1 month pregnant. I'm 1 month pregnant. And every time kiyana skolo ne. Oh, usangena isikolo wena manje. Usangena isikolo. Oh, okay. So most of the time ha ke tla di holiday tsaka ha ke le ko hae ke dula ke na le Thando. Uma kuyi holiday awuye ekhaya uvela uye ku boyfriend uthanda. Yeah, ku boyfriend yami. Okay, okay. Manje sengiyasaba nokuya ekhaya because ke ipotsa ga kufihla ko hae go lothweng and it's my first time ke ipotsa like ke dipotsa dingata ne. I tried calling Thando to tell him the situation mara Thando umpuleletse hore yena he cannot hana ngwana le nna akana mntana nawe akana mntana nami yena ona sa robale le nna ke le one abon so he said to me wa tsebo dula rest full time so ha ke tsebo go etsa mo Thando o ntse gore yena ha sebetse so the thing go Thando re ketsa abortion and I can't do that. What if it's my first child and about the last abon so ke zamlo bua le yena but then no I belong blockile ha sa bua le nna ha ke samthola through WhatsApp so ke kopa le nthuse cause le no ke thabo ya hae usabuke ekhaya no ngiunderstand wena sisi wami ukuthi uyasho ukuthi ngumntana ohlala eresi vele wena and manje bewuvana nomnye umthitha abathi ngithando and manje uthando you are 1 month pregnant uthando umcalele when did you tell him ukuthi so pregnant isisi bese u find out after how long? No, like in Canada, abana bonto tsa ba nausea, ke se sharp. So I tried to tell him ke batla doctor. So only ha se ke na le child ya doctor cause ha batle ho nthusa ka next e bile ho tla mo gona hore a ntshetse mantso a bohloko hore ha wena go robala le di sugar daddy ntho tse ngata jalo nna ha se ngwana ka o. And manje u riskile wena mama cause manje ngibheka situation yale ndawo and manje sengibuka for umuntu obese resi ehlale resi lana ngiyabona kusemkhukhwini ugcwele amanzi bewusuka le resi ubuye uzodlela ama holiday wakho la kule ndawo le. Yeah.
ne ke tlo rest ke tlo jela di holiday tsa ka mo. And you didn't have a problem ngoba I don't have a bewumthanda. problem because kamrata honestly not ukuthi bengimthanda. Uyamthanda and with or without imali bomthanda nje ngoba uyamthanda. Bengimthanda. Like onele motho wa di plan tsa hae anytime a khona mpha chelete wa mpha but now wanthosa because nna ha so mponse the side when I'm pontsa not today because ne re dula re bua ha re ka ba le bana mara no ke o phika ngwana yo. And manje you understand eskiso wena mama sizokwenza konke kusemandleni kahle kahle ngithi wena ucela ukuthi siyokhulumisana naye uThando simtshele ukuthi man esicele ku understand because now awusakwazi ukuthi ekhaya ngoba abazali bazokulwisa bungakabatshela ukatshele anyone from a family. No go family nyaka ke jutsitse Oswaka and she's the one a tsamao lo confronta Thando because Oswaka wa motseba ne and obana no some blame amplela go khalemeletse Thando but you couldn't listen. And manje now you are caught up in the situation so ngathi manje ube ihlonga ndlebe lingamamela uThando kanti bekwenziswa uThando ngoba uyamthanda uThando yabona. Uyamthanda no ngiyaxolisa wena no hey kodwa ngoba sesifikile lana ngicela ukuthi singathathi ixesha elininzi ngoba ngibona sesibhekelene nabantu bengicela ngithi uyakwazi la ukuhlala khona uThando. Yeah ngiyakwazi. Ungakwazi ukuthi director from la. Yeah. Okay no kuna stress singahamba wena mama mfethu make sure ukuthi ukhili ikara yami lapha mfethu I safe ne ngiphela le ndawo lena ngicela ungangishiyi no ungashiyi phela thina sizazi lezi ndawo sizihambele nje kakuhle no sizoza konke okusemandleni wena Thando wena siswami ukuthi sikuncedise kule situation obhekane nayo yabo ngoba angeke sivumele ufana nodadewethu wena uyabo so angeke sivumele ukuthi ubhekane ne situation efana nalena sanibona abantu abadala ngibona sekunabantu abasikhobile lana hey no sokwenza konke wena mama ukuthi sikuncedise kule situation yabo ngoba kahle kahle into yenziwa uThando wrong ngoba wena bo sacrifice isikhathi sokuthi uhambe uyobona abazali uza la kuyena uthi uzobona yena ngoba uyamthanda I'm sure makunethile la kulama passage nje bewujumpa nzima yabo bekuba nzima ne singena khona singena khona. Oh hey bana hey mfethu ubekahlala nobani uThando lawo A1 Yeah uhlala eyi1 la. Oh Koko Ola baba. Kambani mfethu Right wena. Ngishapu nami balela Kwenzakalani manje baba? Ungishaye ngamakamera lapho kwenzakalani manje? Hey uYothando. Oh Thando kambani mfethu? Ngikredi mina. Oh mfethu kumnandi la ekhaya. Utshale before siya kuthi. Nimasiye kuthi igama ngilava sona mfethu from CMTV ne. Sure. Ngiyaxolisa mfethu ukuthi singene kanje siselanga lensango yakho oyitshalile la ekhaya. Wena onke. Yekela lezi ihlahla zami. Amen. No ngiyaxolisa ngithi manje ngizama ukuthi ngiwehlise umoya wena mfethu. Siyaxolisa mfethu. Esiphalele usisi ugege lana. Uthina hayi na manje sengisela nama TV mayi. Manje baby kuba umamele hle. Yini manje? Kalulalela. Hayi manje sikhulumile Muslim. Ukhulume ukuthini? Hayi. Sikhulumile Muslim. Nikhuluma ukuthini? Benikhuluma na. Okay, awazi nokwazi ukuthi why sila. What if awungimele na ngamakamera? Hayi mina ungangibambi mina. Ungangibambi Thando. Mamela Thando. Ufale lapho manje. Yini kanti waphakama ngoba phezulu? Hayi ngiphakami man. Mfethu mamela. Yini manje lento? Hayi wetsa sona. Ngani manje? Khubuyile yes. Ayisikhulumile mina nawe. Mayi wena ukhethe ungilethele ngicela ungakhali uyabona manje uyakhala nona ngesithi ngicela ungakhali mfethu cabanga sophuma inyembezi ngiyaxolisa mama ngiyaxolisa mara Thando mfethu no Thando basho mthaka kuba umamele ngefona ngicela umamele mfethu mamela Thando silana ngoba sibhalele ukeke buka sikhulumile mina nawe ngithi amen ima kancane ngicela ungambami yebo ukhulume nawe ngithi ukeke before ukukhuluma keke ngicela umcalele ukuthi why silana namhlanje CMTV baby kila ufonela last time kubulela it's not even that far yeah bengibusy bengine performance eJozi bekumele ngivaye nyele eJozi yabo so manje kancane angiyali mara ngikufonelile ngikutshela ukuthi ngibuye clinic and engakubonisa ne test yakhona wena hawukhetha wayitsa ngwamblocker usakhuluma ngala yonto namanje eyiphinto wena wake amen lento lesikhulumile mina naye leyo nto kanti uyayazi lento ekhuluma ngayo angiyazi mina lento akhuluma ngayo ngimtshelile mina ukuthi uthi ubuye clinic
Yabona baba. waza nama-test Manje uzela nama-TV. Yeah, manje sekakuzela nama-TV angithi wena uyamblocka and ma umblocka sekathi gqi nge-TV angithi wena uyamblocka wena mfethu and umntana abantu mfethu Thando, you know, every weekend, every holiday, nikidula kina lo wena. Hayi bafu. Lo muntu lo hlala le e-UJ. You understand? Lo muntu lo uyazi yena ukuthi kwenzakaleni le. kwenzakaleni kuphi Angeni lapho. okay mamela la Thando Into engayazi. mamela la Ngicela ngama-sugar daddy wathi wena ulali nawe. Maka why Angithi wena leyo nto leyo uyenza le marriage wakho. Bafu kodwa ngicela ungakhali sithi moya ngicela ungakhali ngizomenza mina umntana mfethu ngibona ngihlala yi. Hayi njalo. Uhlala yi bekumele uyicabanga ngithi Thando ukeke bekakuvakashela yi Hayi. Bekakuvakashela yi Hayi. bekakuvakashela Lo muntu lo ule no ngithi ngama-holiday wakhe angithi bekakuvakashela yi hayi bekangazwakali khuluma iqiniso phela nawe Baby bengizokala yi nabo makhelwane wakho bayazi. sibuze abanye abantu mhlawumbe noma ngingathiwa kubuza umakhelwane into engingayazi le yakhuluma wena mfethu okay yabona mina is it because ngoba usipani mfethu yiko wala le pregnant bafu ne no ucacisela mina wena ndoda ngumfowethu ngicela ukutshela iqiniso ne yebo ngicela ukutshela iqiniso Yebo. yabona bafu ne lo muntu lo yeah ungathi lo muntu lo umkhomba ngomuno phela lo muntu uphethe ingane yakho ngaleso sikhathi Wathi waye umele yi awusheshe kancane kanti ume mani kanti inkinga yakho Mana Sando sami ngoba manje simele sikhulume lento uyazi ukuthi ngisaba kuye ekhaya. Uyazi usisi wami wazama ukukufonela wena wamthuka wathi wena uJohn naye uzokhuluma naye. Wait, uthi manje ungenza so. why you confused ukuthi wayesaba ukuya kubona ucabanga ukuthi ngoba ephethe lengane uthi una 1 month kabani kabani hayi man hayi msungaba yini kanti Thando yini kanti yini msungaba ndo Thando nto sengasengathe emoyeni na ume mani ngamaTV lapho Lalela maka Thando ngiyacela. Ungithembisa izinto eziningi besihlezi sisiplane ingane nawe. Uthi sizoba namawele. Wena manje usubika ingane eyi-1 amara Thando mfethu akube nozelo angazi ukuthi yini egijima enhliziyweni yakho kodwa mfethu mina egijima enhliziyweni yami ngizokutshela nje njengamanje ngitshele anginazi ukuthi nihlangane phi la inhlangana khona ngizela nama-TV yendoda wait wena mfethu uzoba happy uma engabe ukeke uzohamba ezihenga no mamela uma engazihenga ngoba manje ebhekane ne-situation obhekane naye sabe ukuthi uzoba face kanjani abazali bakhe endlini ezihenge uzoba happy wena ungava kuthiwa ushonile bafu ngiyakubuza wemfethu njengomjida njengomuntu onenhliziyo yabo lapho ngiyakuzwa lapho keke lo hambile waye-UJ vele la ufunda khona ngicela ungilalele mfowethu kwangishiya la ngoba ungibona ngihleli la ngoba bekakuvakashela vele sino like uhlala nawe angithi bekaza ngama-holiday ungekho wena yini le ndaba engiyivile akakazi avakasha la awukazi wavakasha la akakazi avakasha no wena ubalekela ama-responsibility yakho Kikupa ubutsa last time kadi 25 nekila le mancos nekila lwela last month 25 kadi 25 awusoka ngometsi zakha ne knowing gore motho ka ha sebetse ne ke tlile mona ga dula lwena ga reka cruiser ga ba happy ga ya ba tlonketsa tjena mara mfethu hayi kodwa ngikhohlakele kodwa yazi yabo mfowethu ne no mfethu ro ngeqambela amanga ne buka ngeqambela amanga uyangiqambela amanga lo mntana lo mina ngimazi mfethu kodwa waye uzoba kanje wena Thando mfethu umuntu uyacabanga unenhliziyo njani okay mfethu wena sengibuza from esayidini la ngibuze naba from emasayidini wonke akushiya ugeli hamba unyaka wonke no ayele ungahlali naye umntana abantu and ube ne right yokuthi uyofunda angithi awusipani wena yabo mina lo mntana lo angimazi abona mfethu ne mangithola imali nase rest yazonyenza ukuthi ngimthumelele imali ngendlela engithanda uthando yakho wafuna ukunyenza yabona izinto eziningi la endlini yakhe noma sengangiya ngakukhombisa ukuthi mina naye siyenzeni ngemali yami ngendlela engithanda yini wena nawe wayesodlalela ijene ifayo ziyatsha lezi ziyafa lezi itsha yini udlalela emakamereni wethu manje mara kodwa yazini bafone angilwi nawe ne phela thina sikusabi siyakuhlonipha mngani wami esikhuluma nawe kahle ngoba sifuna standard and manje mawufuna sikuqabela inhloko sokuqabela inhloko nathi uyayiqonda wena mara bafo kodwa mina ngisazi lesizwe lesi akhuluma iqiniso nawe man hayi sikhulumile moslento mina nawe ngicela wena wathi ngithi abortion what if ingane yami yokuqala futhi igcina la umama wangikhetha sona ikhipha lesisu lesi hayi uzobona nawe wenza njani unyaka wakho ogcina mos akihlonisa mpana wena mfethu akihlonisa mpana this is your child ubani ufuna bena amathuni esesemncinci kanje
ufuna ukuthi abe ngibulala Musle Ncosi mfethu na ufuna ngivumela inqosi engayazi angisho ukuthi ivume kodwa ngithi bekaphila nawe lo muntu beniyenza nonke leyo ngivumisa ungiphethela igora ngapha ungiphethela amakamera ngapha sengivela kuma TV hayi na ukhulume nabo labantu man khuluma nabo mama yabona buthwa inkinga yakho Thando every time masimbele sikhuluma izinto wena baby every time akuthona ukuthi ukwadi inthatha abhloko uwethatshela no yini kanti wa-acta kanje yini inhlupheko mhlawumbe kwenza u-acte kanje ukuthi angiyazi lengane mina yabona le ngabe uzokutshela iqiniso uzoyiregretha kodwa lento yenzayo kanjani le ngane mengakhuluma angiyazi lengane le yabona ingane yakho lena Thando ingane yakho lena buti hayi angiyazi okay so uthe yenze kanjani ke umntana abantu ngoba usabuke ekhaya manje mina ngicela ahamba buyelele ungumbulali wethu hayi ba ungumbulali wethu umbulali angaze ngabulala kodwa manje ufuna umntana abantu angiyazi kanti angithandi Thando angiyazi awungade mthwaka asikaze sathandana Musa Thando kanti yini yazi Thando icela umdlalo amakamera no angiyabona no excuse sathandana nanokuthandana uzoyiregreta lento Thando kanjani ngiyakutshela bafu akusingani yami uzoyiregreta lento akusingani yami no it's fine no it's fine asana ngicela sinyembezi ube right no Thando ngileza ngizokhuluma nawe mfethu kancane ngiseza ngizokhuluma nawe mama ngiyaxolisa man ngicela senze kanje ngoba ngiyabona lo uyasangana ngicela ukuthi sisuke lana siyokhuluma nabazali bakho thina sizobatshela ngayo yonke le situation ekwehlele sizozama ukuba understandisa ngiyazi ukuthi akho lula kuwena ukuthi uye ekhaya manje uyobaxelela inkinga uma wami uthando uyamazi uma wami ukuthi umuntu onjani no ngiyacabanga ukuthi mhlambe makabona mina uzokuthi ekuhlisa umoya and ubona ukuthi le ndaba ize nami yabona sine CMTV ngiyacabanga ukuthi ngawehlisa umoya ngiyacela nje because ngiyacabanga the only option esinayo manje awume kancane wena Thando ngiyacabanga that's the only option esinayo manje ngiyacela kupontu sehle kibatloya Yesu kyatsaba Thando walahla no asamba king asamba miyake lo asamba ngicela ubambisisi kahle ngizongithola lapha ngizongithola Karen mama ngiyeza lapha ebale hey mamela Thando mamela mfethu lempilo mfethu ayikho easy njami ngiyakutshela yabo ngikhuluma nawe ezomfethu sure buka lengane ukuthi inhle kanjani mfethu uthola uthandwe ingane enhle kanjena mfethu ngiyacela uzoyiregreta lento buko ndlilo sisi muhle kanjani and ube mfethu ama passage engihambile lana mina ngeke ngize ukhuluma iqiniso mfethu uma uthi muhle impela yabona naleju eUJ ziningi izinto azenzayo le yabo even mina lenqosi le why uke wena mfethu ungamnikeza isikhathi sokuthi mhlambe kuze ukuze kuzalwe ingane ucheck ama DNA ukuthi akusingane yakho lo mntana uthi beka sacrifice ezolala la kule mikhukhu yakho mfethu ishiye eUJ uyazi ukuthi mamela uyazi ukuthi res kufudumele kanjani yazi le res kufudumele kanjani ngoba ubhuti ngiyabona zange ithole opportunity qinisile mawuthe res kufudumele lamakhehla seres lo muntu lo ade ngezile yabona mina yabona ngisho singabuzo okay guys niyabona ke sifikile lana ku my brother nje akayingeni lento engiyikhulumayo so okay ngiyahamba ke mfethu kodwa uzoyiregreta lento lena uzoyisola so into ezoyenza guys sizophuma lana siyokhulumisana siyozama ukukhuluma nabazali bakasisi because that's the only option ngoba uyasho naye ukuthi mina into engiyisabayo ngomba wami ukuthi ngizomchazela ngithini ngizoqala kanjani mangabe unenkinga nawe mbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on CMTV.co.za ungalibali ukuthi usifollow share inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha ku TikTok sikhona ku Facebook we are CMTV ungalibali ke mbukeli wami ngikuthandayo ukuthi cofa subscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela kwabanye abantu abadinga usizo la ku CMTV ngiyanthanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. How touch ninga luphuta umntana sisi mina ngiyazi lento le mama ukomboy mani wena kwana ufuna kudelela wena mama mutshela nomfana omncane kunayo mama ngimbizile lo muntu nabangani bami ngibona mina ngenze uyayazi kanti manje ufuna mina tshela le nehlisa umoya guys mama brother king akupholeni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ningu LAVAWS Prince Lava sinkumkane abanaziyo bandibiza ngoMr Nzokulayita mshanami